Pa evo, dakle, zgrada u kojoj se mi nalazimo, odnosno kuća, to je bila zapravo u austrougarskom periodu privatna vila Mandić, porodice Mandić. I u ovoj cijeloj ulici, dakle, su tada građene te vile malo bogatih i imućnijih porodica u austrougarskom Sarajevu. I zapravo porodica Mandić je sredinom prošlog 20. stoljeća odlučila da ovu vilu pokloni gradu Sarajevu za javnu upotrebu. Dakle, oni su se odrekli svog privatnog posjeda i poklonili su vilu gradu. I grad je prvo ovu vilu iznajmljivao britanskom konzulatu, pa onda američkom konzulatu, i kada je Sarajevo 78. godine dobilo kandidaturu za zimske olimpijske igre, onda je već tada, dakle, taj vizionarski tim grada Sarajeva odlučio da će sa početkom olimpijskih igara, što je zapravo 6 godina od dobivene kandidature, 84. znači, sa početkom olimpijskih igara otvoriti i olimpijski muzej. I onda su zapravo tražili najbolju lokaciju za tako nešto i odlučili su se da to bude zapravo u ovoj ovdje kući. Tako da zapravo tog februara kada se upalio olimpijski plamen je zapravo otvoren i olimpijski muzej. I krenuli su dakle u olimpijski komitet i uposlenici organizacionog odbora da prikupljaju artefakte, naravno od sportista koji su učestvovali na zimskim olimpijskim igrama. Oni su imali potrebu da poklone nešto svoje od olimpijskih igara za muzej, jer je zapravo to bio na neki način i poziv sportistima. Zato što je, kada se odlučilo da se napravi olimpijski muzej, grad Sarajevo i naravno cijela tada Jugoslavija su se dogovorili da zapravo naprave jedan i umjetnički i sportski program koji će se prezentirati u samom muzeju. Pa tako je recimo Visconti galerija u Ljubljani na čelu sa tada Lazom Vujićem odlučila da pozove svjetske umjetnike već 83. godine da naprave svoje doprinose za Sarajevski muzej olimpijskih igara. I onda zapravo vidjet ćete gore na drugom spratu imamo jednu vrhunsku mapu grafika koju su svjetski umjetnici koji su odgovorili na ovaj poziv zapravo napravili za ovaj muzej, za Sarajevsku olimpijadu, tada posebno. I na neki način pandan toj umjetničkoj postavci zapravo imamo i postavku oficijalnog plakata Ismara Mujezinovića, koji evo sada živi u Sloveniji i oženio se jednom prekrasnom Slovenkom. Tako da on je napravio zapravo oficijalni plakat kroz svoju grafiku prikazivajući svih 8 borilačkih vještina, odnosno vještina sportskih koji su se tada takmičile na 14. zimskim olimpijskim igrama i zapravo je to postalo jedno, kako bi rekla, vrhunsko umjetničko djelo. Taj svaki plakat je zapravo umjetnost za sebe. Tako da su oni također izloženi u muzeju i na neki način je ovaj muzej, dakle, pored tih umjetničkih eksponata i sa svojim sportskim artefaktama pandan onom muzeju u Lozani, dakle, koji je zapravo sjedište Internacionalnog olimpijskog komiteta i sakuplja sve ono što su zapravo olimpijske igre u cijelom svijetu. Tim povodom također možete vidjeti u okviru muzeja pojedine skulpture koji su također poklon umjetnika i skulptora iz Bosne i Hercegovine tada, koji su također 83. godine bili pozvani da daju svoj doprinos, dakle, za ove zimske olimpijske igre, odnosno za muzej. Tako da zapravo taj muzej je, znači, počeo da raste i da stvara svoju kolekciju već, dakle, 84. u februaru i on je, dakle, već nakon zimskih olimpijskih igara imao jednu vrlo bogatu, da kažem, postavku koja je imala priliku da živi nepunih 8 godina, odnosno punih 8 godina, kada je zapravo počela ta dugogodišnja opsada grada Sarajeva i, dakle, rat u Bosni i Hercegovini. Znamo da je trajao skoro 4 godine i zapravo cilj
tog, dakle, napadača ili cilj, dakle, naših agresora je zapravo bio da se uništi kulturno-historijsko nasljeđe, sport i sve ono zapravo što je vrijedno kao memorija jednog naroda, jednog grada i oni su ciljali, dakle, objekte kulture, ciljali su objekte obrazovanja, zdravstva i tako dalje. I znamo da je, dakle, ovaj muzej, mislim, ovaj objekat, a prvenstveno što je bio Olimpijski muzej tada i evo sada, hvala Bogu ponovo, je bio jedan od prvih objekata koji je zapaljen, odnosno granatiran u ratu, već u aprilu, krajem aprila 1992. godine. Ovaj objekat je, pošto je Austrougarska vila, dakle, imao cijelu drvenu konstrukciju, dakle, krovnu i dosta, dakle, naravno, njegove fasade je bilo u cigli, to je bilo vrlo, dakle, porozno i osjetljivo, znači, osjetljiva gradnja koja je zapravo tim granatiranjem uništena. Artefakte je tada muzejski direktor Edin Numankadić sa svojim timom spasio, mislim, većinu artefakata u suterenu koji je zapravo na neki način, evo, spasio, da kažemo, većinu ovih artefakata. Neke stvari su, nažalost, izgorile u tom plamenu jer se nije stiglo na vrijeme reagovati. Ko bi se nadao, jel, da će se to tako sve odviti na početku rata. I onda je zapravo dosta tog spašenog materijala i artefakata cijeli rat držano i čuvano u Olimpijskoj dvorani Zetra, koja je sama također gorila, ali su je uspjeli da, dakle, sakriju u neke podrumske prostorije i onda je poslije, dakle, rata, kada je nakon, ponovnog oživljavanja života u samom gradu, cilj bio naravno da se što prije osposobi, dakle, ponovno Olimpijski muzej. I pošto je rekonstrukcija ovog objekta sigurno bila, da kažemo, na nekom dnu u listi prioriteta obnove, nakon rata, Olimpijski komitet je i grad Sarajevo su odlučili da jedan mali dio Zetre koju su uspjeli obnoviti, koja je također bila porušena, da zapravo tu napravi privremeni muzej i onda su, dakle, te artefakte koji su tamo čuvali izložili. I zapravo Olimpijski muzej na neki način poslije rata do 2020. godine, evo do prije 4 godine, živio u Zetri, dakle u sklopu sjedišta Nacionalnog olimpijskog komiteta. Onda je, dakle, 2017. je već grad Sarajevo, Olimpijski komitet i Internacionalni olimpijski komitet su zapravo odlučili da će ovaj objekat rekonstruisati. Već su se, dakle, radili neki projekti rekonstrukcije. Ovaj objekat je zaštićen, dakle, nacionalni spomenik, tako da je on izvana ostao u svom izvornom obliku, dakle, to je Austrougarska vila koja je izvorno rekonstruisana u vanjskom obliku, a u interijeru je, nažalost, bilo toliko toga porušeno i izgorilo da se nije mogla, dakle, sačuvati autentična konstrukcija, već su, dakle, arhitekti na čelu tada sa Ivanom Štrausom, koji više isto tako nije sa nama, ali on je isto tako važan arhitekta u ovom olimpijskom Sarajevu, jer je projektirao hotel Holiday Inn, koji je bio, mislim, i danas je čuveni hotel koji sjeća na tu Sarajevsku olimpijadu. Ivan Štraus je također radio projekat rekonstrukcije ovog objekta i on je zapravo htio da iskoristi, znači, prostor maksimalno, dakle, da sada iskoristi, evo, tu, dakle, da kažemo, nesreću da je objekat iznutra bio skroz porušen i da se zapravo poigra sa nekom novom konstrukcijom savremenijom, za taj neki unutrašnji prostor. Tako da već 2018. godine su sa gotovim projektom, znači, grad Sarajevo, Olimpijski komitet potpisali ugovor i prikupili sredstva sa izvođačem i vrlo brzo je izvođač zapravo uradio rekonstrukciju, recimo, u 2 godine, što je zapravo za naše uslove vrlo brzo, jer možemo reći da se neki takvi projekti, evo, imamo, mislim, primjera u našem gradu, baš odugovlače ili dugo traju iz razloga što uvijek zafali malo novca za kulturu. Tako da smo mi sretni da je se zapravo ovaj objekat rekonstruisan, ponovo otvorio za javnost 2020. u oktobru, evo prije
tačno 4 godine, ali smo tada opet imali jedan drugi izazov, to je bila pandemija. Znači, bilo je u jeku drugog vala pandemije koja je zahvatila cijeli svijet, nažalost, ali mi nismo htjeli da zapravo otvorimo obnovljeni muzej i da ga onda ponovo zatvorimo zato što je pandemija. Mi smo se nekako prilagodili toj činjenici, da svijetom vlada pandemija koronavirusa i onda smo gledali kako možemo da aktiviramo muzej postepeno. Pošto su vrtićka djeca bila aktivna, išla su u vrtiće, mi smo napravili program za posjete vrtićke djece, tako da smo svaki dan zvali i slali pozive vrtićima da dovode djecu i naravno određene grupne posjete koje smo mogli da primimo s obzirom na ove uvjete korone. I tako smo polako oživljavali muzej, onda su se javljali i posjetioci normalni, oni učesnici Sarajevske olimpijade, jugonostalgičari, svi su počeli polako da dolaze bez obzira na koronu i mogu reći da nakon korone, onda evo već to nekad 2022. a 23. i ove godine pogotovo, imali smo baš veliku posjećenost u muzeju, što lokalnih turista, bosansko-hercegovačkih, što ovih regionalnih, a i internacionalnih. Od regionalnih mogu da kažem da se zapravo jako veliko interesovanje su pokazali stvarno svi turisti koji dolaze iz Republike Slovenije. Dakle, ne samo zato što dolaze, mislim, da posjete Sarajevo i to ja imam nekad osjećaj da oni dolaze baš samo zbog olimpijade i da posjete to nasljeđe koje je vezano za 14. zimske olimpijske igre. Mnogo porodica, mnogo mladih ljudi, recimo studenata, turista dolaze stručni, recimo, ljudi, timovi, dakle, neki sportisti, novinari, istraživači, to nam je jako drago, dakle, to je iz Slovenija. I dolaze, dakle, cijele porodice, mislim, nekako, ovo ljeto baš su bili neki porodični posjeti vrlo, vrlo aktivni. Također dolaze susjedi iz Hrvatske, iz Srbije, Crne Gore, mislim, onako su svi vrlo, kako bi rekla, ponosni jer osjećaju tu olimpijadu svojom i to nam je drago. Jer zapravo u ovom muzeju možete vidjeti da sve ono što je dizajnirano za tu, da kažemo, olimpijadu je dizajnirano u Jugoslaviji. Jer Jugoslavija je bila veliki, dakle, mislim, mag za i kako bi rekla, kolijevka talenata iz raznih oblasti, ne samo sporta, dakle, dizajna, umjetnosti, muzike, dakle, tehnike, tehnologije, ekonomije, zaista je cvjetala. Dakle, mi znamo da je tada, mislim, gradonačelnik Sarajeva koji je bio Emerik Blum vizionar koji je napravio Energoinvesti, dakle, osvojio svijet, sa svojim preduzećem, je isto bio jedan od zaslužnih ljudi koji je zapravo gurao da Sarajevo dobije tu olimpijadu i bio je uticajan jako u svijetu. Dakle, takvi ljudi su živjeli u cijeloj Jugoslaviji i mi možemo vidjeti da je zapravo muzej oličenje te Jugoslavije na jednom mjestu zapravo, jer dizajn loga Sarajevske olimpijade je rađen u Jugoslaviji. Vučko, dakle, Vučka je dizajnirao, također dizajner koji sad živi u Sloveniji, Jože Trobec. Ismar Mojezinović koji je dizajnirao plakat je Sarajlija sa Likovne akademije, pa sada živi u Sloveniji. Knjiga standarda, dakle, ovih grafičkih standarda koja se koristila u cijelom promoviranju olimpijade je također rađena na Likovnoj akademiji u Sarajevu. Tu mapu grafika je donijela umjetnička galerija Visconti iz Ljubljane. Medalju je dizajnirao dizajner koji je iz Srbije. Tako da sve je nekako bilo dizajnirano, jasa, dakle, odijela koja su rađena također, ja mislim da su u Hrvatskoj. Tako da sve je na neki način, ili dizajner sad živi u Hrvatskoj, dakle, sve je na neki način bilo producirano u okviru Jugoslavije i
to je zapravo taj ponos. Jedino ono što nije zapravo produkcija, to je ova baklja. Baklja je zapravo bilo sponzorisana od strane Mitsubishi firme, dakle japanske firme koja je također napravila, odnosno bila sponsor za vozila koja su prevozila novinare, sportiste sa lokacije na lokaciju, jer oni mali kao mini busevi koji su malo bili komforniji i širi, oni su zapravo bili u Mitsubishi produkciji. Tako da zapravo ta neka moć, dakle, tih različitih kreativnih energija koja je se ujedinila, da ne kažem zapravo taj jedan duh koji je vladao među narodom kad su se organizirale Sarajevske olimpijske igre, dakle u samoj izgradnji te infrastrukture, to je bila zapravo jedna, kako bi rekla, sinergija, jedna participativna energija za zapravo jedan događaj s kojim su se svi ponosili. I to je nekako bilo fascinantno, kako je taj događaj ujedinio, cijelu Jugoslaviju, sve narode i narodnosti u onakvom svom, u onakvoj svojoj raznolikosti, kakva ona jeste zapravo. I to je bilo fascinantno, da ne kažem da su se svi na neki način mogli odreći nekog svog dijela plate pa da daju dakle i tu vrstu participacije za organizaciju olimpijade, pa i da tako na taj način učestvuju do toga da su zapravo mogli da učestvuju i u samim ceremonijama otvaranja, svi koji su plesali na neki način folklorne plesove iz cijele Jugoslavije su bili tada pozvani da učestvuju kao plesači na ceremoniji otvaranja, pa su dolazili različitim autobusima u Sarajevo da učestvuju i bilo je vrlo, kako bi rekla, progresivno. Jedan događaj koji je Sarajevo pomogao ne samo u razvoju njegove infrastrukture i dakle u razvoju grada kao cjeline, već je zapravo pomogao da se Sarajevo pozicionira i u svijetu, dakle i tada Bosna i Hercegovina i Jugoslavija još jače na neku, kako bi rekla, internacionalnu mapu i da na taj način bude još više cijenjeno i prepoznato, dakle i Sarajevo i Jugoslavija. Tako da mi je jako žao za sve ono što se desilo vrlo kratko nakon takvog jednog pika, da kažemo, za Jugoslaviju. Ja sam imala 5 godina kada je bila Sarajevska olimpijada i još uvijek imam kući Rubikonovu kocku sa Vučkom i Pahuljcom i nekako još se uvijek sjećam tog događaja kao sa nekom, mislim, ljepotom u mom biću, u mojoj duši. Dakle, jednostavno, taj, kako bi rekla, duh se jako osjetio, pa evo i među djecom. I onda vrlo brzo nakon toga je bila ova univerzijada isto u Zagrebu, pa se onda sjećam onoga Cipiripi je bila neka isto maskota, pa smo se mi igrali kao Vučko, Cipirip, neki Zagi, nešto je bila neka isto maskota i nekako je zapravo bilo je jedinstveno, bilo je jednostavno jedinstveno, neopisivo, pa kad se urezalo i u moje biće, iako sam imala, mislim, tada samo 5 godina. I na neki način iz tog razloga, kada sam ja dobila tu čast da preuzmem vođstvo, dakle, nad ovim objektom i muzeom, pogotovo sadržajem, i to je velika odgovornost zapravo, kako sada interpretirati to olimpijsko nasljeđe koje je zapravo bilo olimpijsko nasljeđe cijele Jugoslavije u sada kontekst bosansko-hercegovački, posttranzicijski, odnosno još uvijek tranzicijski, postratni i tako dalje, gdje se dešavaju različite političke, kako bi rekla, i interpretacije politika i neke promjene i ljudi se snalaze u identificiranju, ne znam, sa nekim novim, da kažemo, bosansko-hercegovačkim identitetom kao jednom nezavisnom republikom, ali zapravo olimpijski duh je nekako iznad toga. Dakle, on i jeste olimpijski duh, zato kažemo, dakle, to je nešto što je univerzalno, što nadilazi, dakle,
svu tu, kako bih rekla, i geografsku granicu i da kažem možda i tu neku mentalnu u smislu, dakle, duha, olimpijskog duha, a zapravo posebnost je ta da opet se na neki način ona stavlja u okvir i u kontekst te Jugoslavije, tadašnje Jugoslavije i pokazuje koliko je Jugoslavija bila nekako moćna. I zapravo je to ta ljepota, jel, te, da kažemo, Sarajevske olimpijade ili te zimske olimpijade, 14. zimskih olimpijskih igara. Posebna, naravno, iz više drugih razloga, jer je tada u Sarajevo, odnosno u Bosnu i Hercegovinu, Jugoslaviju došla i Amerika i Rusija, što zapravo u vrijeme tog hladnog rata, što se dešavalo na geopolitičkom planu, nije bilo moguće, iste godine u Los Angelesu nisu došli Rusi, a prije toga u Moskvu nisu došli Amerikanci i tako dalje, jel? Mislim, po nekih puno, da kažem, univerzalnijih stvari je Jugoslavija bila prepoznata i moćna i posebna, da tako kažem. Iz tog razloga, mislim, meni je lično žao što više ne postoji kao takva, ali evo isto tako svi živimo sada neke nove, kako bi rekla, odnose međudržavne i međuprostorne i evo, pripalo nas je da je Sarajevo u Bosni i Hercegovini. Mi sada nekako kroz ovaj muzej također pokušavamo, ne da kažemo to je naše, dakle, već to je, dakle, od svih naroda iz cijele bivše Jugoslavije i tako ga, dakle, i nudimo, znači, svim ovim zainteresiranim, istraživačima, ljudima i zainteresiranim skupinama, koje su zainteresirane da dođu, da vide, da istražuju, da sugerišu i tako dalje, ali isto tako, s druge strane, učimo se da kažemo da ona se jeste desila u Sarajevu, i Sarajevo jeste, dakle, olimpijski grad i treba to da kažemo, da treba da bude ponosno što jeste olimpijski grad, a ne da nekako to zanemari, tu činjenicu i da zapravo zanemari sve ono kulturno-istorijsko nasljeđe i kulturno-olimpijsko nasljeđe i sportsko koje se desilo u toku olimpijade i da kaže, ne znam, sada evo, to da bude prepušteno samo sebi. Nego se treba brinuti upravo o njemu, treba, dakle, iskoristiti taj potencijal, odnosno tu činjenicu da je tada Sarajevo bilo prepoznato i uspješno, dakle, prepoznato od strane tog svijeta, da ga izaberu da bude domaćin, tih zimskih olimpijskih igara i zapravo da se stavi u tu jednu mapu olimpijskih gradova i da to iskoristi kao jedan od načina brendiranja grada danas u svijetu, jel? Jer zapravo to su, mislim, evo, dakle, nažalost, Sarajevo pamte sigurno po ta tri, da kažemo, svjetska događaja, to je da je u Sarajevu počeo Prvi svjetski rat, da je Sarajevo bilo pod opsadom skoro 4 godine i po zimskim olimpijskim igrama, jel? Tako da taj duh treba, dakle, i dalje da živi, mi ga trebamo njegovati, mi ga trebamo dalje prenositi mladim generacijama i iz tog razloga sam ja ponosna na jedan naš projekat koji imamo sa vrtićima, osnovnim, srednjim školama, dakle, kroz Ministarstvo obrazovanja, a uz podršku BH Telekoma, redovno, dakle, šaljemo pozive svim školama da dolaze, besplatan je posjet, oni mogu da to uključe u svoj edukativni program, mogu da rade radionice sa djecom, obično to rade sa manjim uzrastima, u suterenu imamo napravljenu jednu malu radionicu za djecu i tako, dakle, radimo na nekakvoj edukaciji stanovništva od malih nogu do onih, naravno, koji još, mislim, nisu imali priliku da upoznaju olimpijske igre, a naravno vraćamo sjećanje svima onima koji su živjeli taj period. Tako da, muzej je tu i za one istraživače, kao što sam rekla, ljude koji žele da nešto novo ili da nešto istražuju na temu olimpizma
ili recimo grada koji je imao olimpijske igre, jer je Sarajevo bilo i posebno po tome što je zapravo sva infrastruktura bila u vrlo, kako bi rekla, jednom neposrednom okruženju, dakle svaki kako bi rekla, svaka lokacija se mogla recimo dostići u recimo maksimalno 20 minuta od centra grada, znači ste vi došli do Jahorine, do Bjelašnice, do Igmana, do Trebevića, tako da i potom je bila ova organizacija olimpijskih igara posebna. I evo, dakle, svi oni koji žele da posjete Olimpijski muzej, da uče u Olimpijskom muzeju iz naših arhiva koje imamo, koje želimo evo i vremenom da nekako digitaliziramo, to su neki projekti na kojima radimo u ovoj skorijoj budućnosti, jer se ta građa koja je sačuvana, a i o olimpijadi i olimpijskim igrama nalazi ne samo u Olimpijskom muzeju, ona je i u arhivi, istorijskoj arhivi Bosne i Hercegovine, pa ima ZOI 84, jedno društvo, tako da je ona na mnogo lokacija u, recimo, Bosni i Hercegovini, a ja vjerujem i u cijeloj Jugoslaviji, da ima zanimljivih dokumenata, pa ćemo mi pokrenuti jedan projekat, dakle, digitalizacije ove građe, kako bi ona bila i sačuvana, a i, da kažemo, više upotrebljiva za svijet, dakle, kao digitalizirana. I naravno, dakle, cilj nam je da i dalje radimo sa mladima, da se umrežavamo, da radimo projekte i sa drugim olimpijskim gradovima i evo, da muzej živi i da na neki način bude to i sjećanje, a i nekako za mlade ljude taj, kako bi rekla, plamen budućnosti, ono kao vizija, da ih na neki način uvijek podsjeća da se trebaju posvetiti i baviti pozitivnim stvarima, jel? Da ništa nije nemoguće. I kao tako, jel, mislim, Sarajevo je se faktički izgradilo infrastrukturno u tih, da kažem, 6 godina, jel, od dobivanja olimpijade do samog početka olimpijade. Tako da sve je moguće i drago mi je što zapravo objekat je taj neki, kako bi rekla, vizionarski prostor u kojem se, dakle, daje i šalje ta ponovo poruka i nekako mira i ujedinjenja, što je zapravo ta poruka olimpizma, jel?